ملیسن فیلق الشام انگریدای ترکیه و هاوردین لگنده حسندیروی عفرین بجهبونه زیدتری 3000 دارن زیتونه با آرمانجا فروتن برین. مال پر عفرین پس بلاف کر هاوردین لگنده حسندیرو بجهبونه بری چند روزان نزدیکی 20 دارن زیتونه با آوایی کی به سروبر جرازه وان ولاتیان محمد حمید سیدو فوزی شیخو و خوشکاوی میاسه برین جبو کوان وک ایزن بفروشن. لگور جدارن تایبت ملیسن فیلق الشام کل گنده میدان که یک گریدای نفچای و شراب جهبونه ددمن جداده 3000 دار جزاویین لدردورا گنده نازا برین و او دار این ولاتی کرد ای کچبر بویی عصمت سیرو حسنه. گنده حسندیرو دبن دسته ملیسن تندراو این الجیش الاحفاد دایا کوچک داره بناوه ابو سلیمان سرکشیا ویدگه. وان ملیسان دستدانین سرکوزه کنده حسندیرو هر وها مالباتن خواجی آنین اول مالن کچبرن گند به جهکرن. لگور همان جداره جدست پیکا مهامش دارده چک داران 185 دارن زیتونه لحریم عفرینه جبو فروتن و بکار آنینا کومران برینه. دو روژا پنجشنبه به بونه یا روژا جیهانی یا تندتوژیه لدیجی جنان ناوندا بلگکرنا توانان لباکور سوریه ده درباری توانین کول هریم عفرینه تینا کرنده راپورتک بلاف کر. تیدا هات جسال 2018 ده پشتی ایریشن ترکیه لسر هریم عفرینه 210 جنان جان خواه جدست دانه و 620 جنین دن بریندار بونه. ناونده دا زانین دستهلاتا دا گرکریا ترکیه و ملیسن گریدای ویوه 607 جن جه 7971 کسان جه افدارا سالا 2018 و هین ده گرتیگهان دنه و چارنوسا وان ندیاره. جه دسپیکا ای سال و هجمارا جنین لعفرین تنه ین جه آلیه ملیسن الجيش الوطني السوري هاتنه گرتن گهشتا 30 جن و کچان. هر در راپور دهات 67 جنین دن گل سر سینور سوریه به ترکیه را لسر دست جندرمین ترک هاتنه کشتن هاتنه بلگکرین. او جن جبر شر گل سوریه دقومه بر به ترکیه و رفیان و نوت و 6 زاروکین تمنی وان کمی 14 سالان هاتنه کشتن جپین صدو 11 پنابرین گوش سال 2011 و هاتنه کشتن هر وها 309 پنابرین جن جه 1019 جنان کو بر به ترکیه و دراویان هاتنه کشتن. ده 12 جوتمه ده ملیسن کتایب سمرقند ولاتیا بناوی المازا خلیل حاج عبدو یا 27 سالی جمالاوی لگند کفر سفر نافچه جندرسه رواندن و بر به جهکی ندیار و برن. هر وها دوی جوتمه ده ملیسن شرطه العسکریه عیشه محمود نعسان یا 55 سالی جگند در سوان با آرمانجا زغطه لکره وی بکن جبو خواه را دستی وی بکن گرتن. پرتوکا فرکرنه یا بناوه جینانی گوریا پیغمبر آکوش آلیه سازین پروردهی ین گردای ترکی و لشاگردن پولا یکم این لحرم الباب، گلبین، الراعی و عفرینه ین لگندوار رجحالات حلب هاتیه بلاف کرن بو جهه نرازی بونا خوادین زاروکن او بهرس بون و گوتن اف خراب کرنا اسلام و پیغمبر محمده. هرم النوبوری دبن دسته الجيش الوطني السوري دانه و پرتوک دریاوان را لشاگردان هاتیه بلاف کرن. پرتوک جعالی نووندا لکولین و روشن بیریه و کو نووندا ویل ترکیه هاتیه آماده کرن. او نووند خواهی سازی کپسپور دلیکولین زانستی پاشاروژ و خدمت اکادمیک این دوارن جدای زانسته ده دداناسین. و با آوایی که ساده جبو خواندن شاگردن پولا یکم لدبستانان هاتیه آماده کرن. پشتی بلاف بونا وینین چند رو پلانج پرتوکه خلک نفچه نابوری نرازی بون نشاندان و داخواست کرن که خواه پیشاندانان لدار بخن. هر وها پرتوکن شاگردان هاتنه بلاف کرن بکومی شاوتاندن. خلک اویک بخراب کرنا اسلام و پیغمبر دان زانین و گوتن. زانیاری نراست دهنه. دوان وینیان ده. وینین کسکی کجل و برگن زاواتی لخواه کربو و جناوی نم حجبه. و زانیاری شاش لبنه وینیان لسر جینانی گاریا پیغمبر هاتنه نویساندن.
pirtûkek û behsa jînenîgariya Pêxemberê Îslamê dike û ji bo şagirtên pola yekem hatine belavkirin ji aliyê perwerdehiya Tirkî ve rodestî saziyên li herêmên dibin destê artêşa Tirk a li Bakurê Sûriyê de hatine belavkirin. ji bo ku ew jî li şagirtên dibistanan belav bikin. Ji aliyekî din de hikûmeta Sûriyê ya demkî li Entaba Tirkiyê ev yek red kir ku ti zanyarî di derbarê vê mijarê de hebe tevî ku ew desteya erkdar ku çavdêriya belavkirina pirtûkan bike û bipejrîne got ew nizane kîjan aliyê ev pirtûk amade kiriye. Hikûmeta Sûriyê ya demkî her wiha got pirtûkên dibistanê yên ji aliyê hikûmetê ve hatine pejrandin ji çapxaneyê Qetarê ya xêrxwaziyê ve hatine çapkirin û mûra wan ser heye. û got hikûmeta demkî daxwaz kir saziyên wan ên li herêma Babê eger pirtûk li wir hebin bila bilez ji wan bistînin. û wan komîteyeke erkdar kiriye da ku komîteya ji bo lêkolînan di vê derbarê de bikin û kesên di ber vê yekê de berpirsiyar siza bikin. Li gor wan ew ê encamên lêpirsînê aşkere bikin piştî ku ew bi dawî bibe. Serokê Encûmena Niştimanî ya Kurdî da xuyakirin goxalê herî giring di danûstandinê encûmenê bi rêveberiya Xweser bi serokatiya Partiya Yekîtiya Demokrat PYD mijara berevanî û parastinê ye. Her wiha li ser hewldanên Amerîka ji bo vejandina danûstandinên têkçûyî yê Kurdan rawestiya. Rojnameya El Şerq El Ewsat ji zarê Serokê Encûmena Niştimanî ya Kurdî Suud Elmella ragihand ku endamê encûmenê du civîn li gel diplomasiyên Amerîkî pêk anîn. Ya yekem di dehê vê mehê de bû li gel cîgirê şanderê taybet ê Amerîka ji bo Sûriyê David Brownstein bû. Ku pabendbûna Washington bi sponseriya danûstandinên navxweyî di navbera partiyên encûmenê û partiyên Yekîtiya Niştimanî de bi serokatiya Partiya Yekîtiya Demokrat a Sûrî piştrast kir. Di derbarê civîna siyem de jî di çardê vê mehê de li bajarê Hesekê di navbera Ethan Goldrich, Mazlûm Ebdê fermendarê hêzên Qesedê û İlham Ehmed seroka giştî ya Hesedê jî pêk hat. Diplomasiyan soza Washingtonê ji bo sponseriya danûstandinên Kurdî ragihînin. Siyasetmedarê Kurd eşkere kir ku arîşeyên herî nakok ên di navbera her du aliyên partiyên Kurdistanî de salika parastin û berevaniyê ye. Ji ber ku encûmen palpişta siyasî ya ji bo hêzên pêşmergeyê roj ku ji damezrandina xwe ve di sala 2012 de li nav axa herêma Kurdistanê belav bûne. روژا پنجشنبه 25 11 2020 li bajarê Dûbey yê Îmarata Erebî xelata Fexr el-Arab bû seroka desteya rêvebir a banka Artê li herêma Kurdistanê Hemîl Abdüsettar Kurdî hate dayîn. Hemîl Abdüsettar Kurdî îro pênçemê 25 11 2021 piştî wergirtina xelatê ji tura medyayî ya Rûdawê re ragihand. Ev xelat ne tenê ji bo karê me yê bankî lêbelê bû herêma Kurdistanê û Iraqê jî giring e. Wê diyar kir ku xelata wê di sala 2020 de wergirtiye di gelek waran de alîkariya banka wê kiriye û got wê rê li ber vekirina rêyên ragihandina navneteweyî vekir û qada karsaziya me berfireh kir û ji me re hat xwastin ku şaxên banka xwe li welatên kendavê vekin. Xwediyên xelata Fexr el-Arab karmendên hikûmetê yan jî serokên saziyên sivîlin. Artê Bank yekem saziye li Iraq û herêma Kurdistanê ku vê xelatê bi dest dixe. Xelat qadên pêşketina bazirganî, pêşketina bankê, avakirina serok û biryardaran û gelek warên din vekiriye. Xelata Fexr el-Arab ji aliyê Akademiya Navdewletî ya xwendekarên şareza ve tê dayîn ku navenda wê li Dûbey, Îmarata Erebî ya yek bûyiye. Xelata Fexr el-Arab armanc dike rûnahiyê bide ser kesoyetiyên ku di rêya jiyanê de xala zêvirînê çêkirine û diwarên aborî, bankî û sektora darayî, geşepêdana berfireh û berpirsiyariya civakî de yên herî bi bandûr bûn. Seroka lijneya rêvebir a banka navçeya bazirganî Artê Hemîl Abdüsettar Kurdî sala borî ji ber ezbûna xwe ya nas di sektorên bankî, telekomûnîkasyon û darayî de û serkeftina wê di wan de û jêhatbûna wê
خلات ورگرت بو باوری و انجمن ریوبری بدست بخه جبو سرکردایتی وی یا بربچاف در ریوبرنا بانکه ده او جهاتی وی دو فرموله کرن او پیش ده برنانیرین میسیون و سیاستن کود چارچوبای آرمانجن آزواری ده شیانا گهشتنه روبروبونا پرسگره کن و برهینان امکانان در باز کرنا قیرانان ده هاتی پیش وخستن او پیش روژه پیش بینی بکن جبلی پجراندنا رامینا آفرینر نرخ هفکاری خباتا تیمه و هزار کرنا کارمندان ده آستن جهه رنگ ده کوره لبر گوهرتن و پیش کفتن و ریخستنه بگرن حمیل عبدالستار کردی پشتی ورگرتنا خلاتا شانازی و عربان سالا بوری جتورا مدیایی یا روداوی را راگهاند از سپاسیا کنال روداوی دکم جبو رومال کرنا به هل کفتنه و از وکه جنکه کرد بوی سر بلندم و سپاسیا حکومت و حریم کردستان دکم جبو پشتگیری کرنا من از بانک لجنین کردکم که کردیت یا خواه جبیر نکن و سر سینور نسکنن جخبات شرم نکن و با آستنگیان را روبرو بمینن